Enganzi yihanga kwakira eirwariro ashangira ngo habire harimo enshobe nyingi nk'ebyatika kandi byayangire kutongoza cyari kugira ngo nibatekwa kugarukamu ninga contractor kwatwe ekitayuka olwalero tetulitongoza olwokuba ceiling erimu cracks ate ne compound yagikola bubi wansi floor erimu cracks. Anet Asimwe kansara wegomborera ya kitayuka hamwe n'abaturana bagira ngo umurimo gwakozerwa eirwariro ukaba buri bwo kishobobo kandi bashabe Enganzi yihanga okubahweranwe habeho mbarira yesente zo muhiwo mushoro omulimo gona akakora guri substandard bwo kugenda hasiringi terinungi floor terinungi ebisika byona bina cracks na nkubayire bwo kugenda amajuga abasaho nago genyine hayiguruga ina cracks tumazira kanya kakoto nitubonabona kurugano kutaka kino biri mayiro 8 obunde sente omukazi basitarumu niketagiso omukyara kurugano na rubata kubya kakindo kebeza bitu kandi Enganzi yihange gumize mu yatongoza hamarwarira ganda 3 agarimo kigando nakabubwa kandi yashaba abatura okoresa amarwarira gakurunje nukwe babase kuba no buhereza burungi obwe byamagara nkusaba ebintu bisatu maintenance kurolera eirwaro bakwaire ebyuma bitagegera chuchu ebitu bahayire bikaleka kwe bibiri babashaho bahabyaro bete ba VHTs bashabire Enganzi yihango kubarwanirira bakatandika kushashurwa era ntungera kusaba government naitwe nkaba VHT eturole so government ntugisaba naitwe akire tutekeho at least ya motivation naitwe nkaba VHT tweyagalire nkaitwe abantu nabo batwole nkaba VHTs omuntu yenna alemesa program ya government ngate ali wano mu Uganda kitegeza mulabe wa government abatatwagala abamubinyo n'okusinga konyi. Enganzi yihanga garuchere yatongoza hwishomero ya Kitayuhuka Seed Secondary School okongera mani ombyo bwegeso mu district esomero ya secondary no kubera ne ICT library block multi-purpose hall ne classrooms endala 2 era nga mulimu n'entebe n'ennyumba ezaba abasomesa nga ezimala abasomesa 6. Eirwariro lya Kigando rumazireho miliyoni 820 eryankoko lyamaraho miliyoni 397 kandi lyakabubwa miliyoni 613 ezirugiro mu Uganda Intergovernmental Fiscal Transfer Program. Gasha kwa Thomas tumwebaze.